Kublaya pi warok ki pralok ki wasnyaw suk wow up ye ki kubor how new channel ki kubor ki wakwa open snyaw chapi to kat one vote semen yo ki warok ki candidate ki waya kun hakani ka election MLA araja arpauli harilom jantia yong way kat one vote job net tam ki ye ki wiwan te chwa was dang chiki kubor la dam po mu de piu subscribe yon new channel snya bhai subscribe we ngat how to bell wa em hai tu khanang wa yo ten cho phiu yo yiki kubor wa thame te tons dang chiki kubor hakanar tiang one constituency ki we yakhun de em ki sangut we ki te to uma dawan lang do uwaman ukartong yong ka UDP wa de yo pras pa khande phau le wot wa ar wan to uma em lang lalu uwaman ukartong yong ka congress uwa de yo khatsu hajar pras pa so pham ru wot wale wan to uma rimiki sari uwaman ukartong yong ka BJP uwa de yo ars pa phraphau ar wot waso wan to uma snya bhalang dhar uwaman ukartong he yong ka NPP uwa de yo khan ru hajar khandis pa ru phau khande wot kadwa uwasan wan to uma generous pasleng uwaman ukartong yong ka independent uwa de yo nyaw hajar sos pa so wot na perdi kini kisangut kajing yakhun wa khor to haperdi uma emlang lalu wa uma snya bhalang dhar hei wa man da dep wa nyaw ya karaun wa khadu da jok put uma snya bhalang dhar we ite to hadu ar hajar chispa ar phauli bot hakatu juai constituency ki we yakhun de em ki sangut we kite to uma alan kit suchiang uwaman ukartong yong ka BJP uwa de yo lis pa ar phaun ruwot wa ar wan to uma ohai Andrew Shulai uwaman ukartong yong ka TMC uwa de yo khatwi hajar sos pa khat ar wot wali wan to uma Daniel Dan uwaman ukartong yong ka Congress uwa de yo ars pa khan ruwot waso wan to uma Moonlight Pariat uwaman ukartong yong ka UDP uwa de yo chiphau hajar ars pa nru phawot kadwa uwasan wan to uma Wailat Miki Shila uwaman ukartong yong ka NPP uwa de yo hadu khatso hajar nya phau khande wot na kini kisangut kajing yakhun wakhor daman ko haprdi kilingut we kite to uma Moonlight Pariat uma Andrew Shulai wa uma Wailat Miki Shila tangwa ka final wan to haprdi uma Wailat wa uma Andrew heiwa manda dep wa nyaw ya karaun wa khaddo da jok put uma Wailat ya o we da tam u ya o hado ar hajan ruspa nru phau nyawot iwa mun nto iwake naka 3 raliang constituency ki we yakhun de MK hado nrungut we kite to uma coming one mbon uwaman ukartong yong ka NPP uwa de yo hadu khatle hajan ruspa ar pham ruwot wa ar wan to uma lakhon biam uwaman ukartong yong ka BJP uwa de yo phra hajar arspa phra phau khande wot wali wan to uma Richard Singling do uwaman ukartong yong ka Congress uwa de yo so hajar chispa san phau so wot waso wanto uma Robino Sengkon uwaman ukartong yong ka TMC uwa de yo chi hajar arspa nru phau khande wot wasan wanto uma Shemhok Garod uwaman ukartong yong ka PDF uwa de yo ar hajar sanspa khatle wot kadwa uwan ru wanto uma Je Trelang Suchiang uwaman ukartong yong ka UDP uwa de yo san hajar arspa san phawot na perdi kini kin rungut ka jing yakhun wa khor to ha perdi uma lakhon biam wa uma coming one mbon we men da dep wo nyaw ya karan wa khaddo uma coming one mbon da jok put u ya uma lakhon biam we ite to da san hajar les pa le phau nyawot naka for mo kayaw constituency ki we yakhun de em ki sangut we kite to uma Corentis Rabon uwaman ukartong yong ka BJP uwa de yo chispa chiphawot wa ar wan to uma habahun dakhar uwaman ukartong yong ka NPP uwa de yo hadu chiphau hajan ruspa nyawot wali wan to uma lasting suchiang uwaman ukartong yong ka TMC uwa de yo praspa nyaphau arwot waso wan to uma Nehimaya tangkan uwaman ukartong yong ka Congress uwa de yo hadu chiphau hajar arspa khande phawot kadwa uwasan wan to uma Nujorki sungo uwaman ukartong yong ka UDP uwa de yo hadu khatso hajar sanspa phrawot nakini kisangut ka jing yakhun wa khor to haprdi kilingut we kite to uma habahun dakhar uma Nehimaya tangkan wa uma Nujorki sungo tangwa ka final wan to haprdi uma habahun dakhar wa uma Nujorki sungo we man da dep wo nyaw ya karaun wa khaddo uma Nujorki sungo da jok put u hado le hajar khandes pa iwi wot haka 5 sutanga saipung constituency ki we yakhun de em ki songut wakan thup wo MP we kite to uma Krison Langstang uwaman ukartong yong ka BJP uwa de yo sospa ar phau so wot wa ar wan to ka kong Santa Mary Shila ka waman ka kartong wa khor bha yong ka NPP ka wa de yo hadu khan ru hajar khan dis pa nya phau so wot
Wali wanto uma shitlang pali waman ukartong yung ka UDP uwadayo hado chipaw hajar sos pa san Paulewot kadwa uwaso wanto UMP uma Vincent H pala waman ukartong he yung ka Kongres uwadayo hado katsan hajar chis pa so Paulewot. Napardi kini kisungot ka jing yakun wakor to hapardi ka kong Santa Mary Shela wa uma Vincent H pala waman le UMP hey waman da de wa nyaw ya karound wakado ka kong Santa Mary Shela da penrem ko ya uma Vincent H pala waman ukartong he ka Kongres da chi hajar praspa arpo prawot ade khor sakhet kani ka kong haka 6 Cleriot constituency ki wa yakun da MK hado nrungut Wei kite to uma bias cermang uwaman ukartong yung ka BJP uwadayo chispa nyaw pauso wot wa arwan to ka kong Janika siyang syay ka waman kakartong yung ka Kongres ka wadayo chispa katso wot wali wanto uma Carmen Shela uwaman ukartong wakhor bhayong ka UDP uwadayo hado arpauli hajar sanspa katso wot Wasu wanto umane lang lengdo uwaman ukartong yung ka NPP uwadayo hadu katnyaw hajar kandis pa prawot wasan wanto uma Sunida bare uwaman ukartong yung ka TMC uwadayo chispa kandewot kadwa uwanru wanto uma Dami wanhi El Rambay uwaman ukartong yung ka WPP uwadayo praspa nrupa wiwot Napardi kini kinrungut ka jing yakun wakhor to hapardi uma Carmen Shela wa uma ne lang do hey wa mandadip wa nyaw ya karound wakado uma Carmen Shela da job kapud u hado san hajan rus pa nruwot iwa mud nto iwake haka 7 Amlarem constituency ki wa yakun de MK sangut Wei kite to uma Alban ke gashka waman ukartong yung ka TMC uwadayo chispa wot wa arwan to uma Arbiang kam kharso mat waman ukartong yung ka Kongres uwadayo chispa lipaw prawot wali wanto uma Firstborn Manar waman ukartong yung ka BJP uwadayo chispa prawot Waso wanto uma Lakmen Rambuy waman ukartong yung ka UDP uwadayo katnyaw hajar praspa lewot kadwa uwasan wanto uma Stephenson Mukim uwaman ukartong yung ka NPP uwadayo katnyaw hajar nyaw spa so paunruwot Napardi kini kisanwot kajing yakun wakhor daman ko hapardi uma Lakmen Rambuy wa uma Stephenson Mukim hey wa hadin wadadeb wa nyaw ya karound wakado da job salit uma Lakmen Rambuy we iteto du da san paw nyaw wot don hi Te du kini don hi kuble chibon ya pi warok